चौकी पार्ट चौकी में इसका पेज मत कर लो हम historical side na so lok to kharaba achi gi posak asida akoi gi ana leirmi ba ko da chi lok to eraga cross mark ma uki lamen to en basina cross mark ni chendana christian chapa kang su kai ba piba aduga mangtok pa haitare aduga ngi pot amona tawriba masi christian gi church gi leadership su ayem to thopani mari chi gi kanan chena ba mar to sida moina Christianity bota to ko sa sini naraga metai gi lai pang boi ba se ana to se masi thum de ba bota sini su kan to ko ne loina na masi de to ri ba bota se masi manipur sarkar na mati chaba ai ko chanchi lo kon thoi judicial inquiry commission of judicial inquiry ama justice lamba na lusimba ni ahum saba IAS retire ma IPS ama moi ahum saba si thabo to re November 1 notice thokre aduna 45 days asida affidavit piningba complainant oiningba akoima hainingba ki da mitega kana ribani na troga to tori chichuna lali chunni haiba ma ge mot piningba hainingba khulama to PU haina IFC matang da di general public taswaina apil chongning di aku ti mawalo de aku lo na sa pichumi chumde ga na hai ko aga khoi gi hojik thengna ni bse kari de ga haurak pano kana na to pano MLA sara na hai me tein to ne hai kuki men to enu ching me tein to ne hai khoi ne kala din ne um da gi moina to ga de ba ko ge forest ki office mai tha ba di ga ho bani asuni ada me hai ko sigi yena di ma am chen la nai hai na ba tu hai na bani official oina ayang sarkar da government of India da recommend authority hojiki judicial commission sinaba aduna sida akoina khangong ba tahong ba ban harassment disu dungare akoina report of the sumana tawi hai na chimba affidavit che masi tinga tamna le ga kenjing le so aina update of dari sida pajana mateng pangdile ga affidavit to na engine hygiene manata ba wat panata ba hen manata ba mong chana tongnana ba ekoi punamanga khangina si adu sarkar na chap chana nupa thona to pum thokpado adu tawru adu ege ekoi punamanga thagan nagani natadana ame mumlam pangthadru yaragadi adu de ekoi pradana api bunamoi